kudala namhlanje nawe. Kunyekile. Namhlanje nawe kudala wena ngisokwe. Ayona baba ngicela unyekele hayi. Hey baba umuntu kaloku uzwasuka kathi uyahlanya wena. Ukhombisa umuntu umbamba so wena. Thina sikhule sikhombisa kanje. Lalela lokho ukukhombisa kwenkomeni. Athi uyabona le social distance ayivumi yabo. Social distance. Uyabona? Social distance. Kuthiwa ugcina i1 meter away. 1 baba ula mask. Hanti kumele ube le mask njengami so. Uyabona? Ufaka imask yakho. Ufaka ngikhombisa mina. Ufaka imask uvikele omunye umntwana. Sisi uyamazi. Angimazi. Wena ngiyakwazi. Uyamazi insisi umuntu lo. Mina sengikwazi. So wena bawukhombisa umuntu uyazi into yenza icrime. Kumele uyehlaba la uzivikele ungahamba ukugxavu nabantwana babantu. Yikukhombisa kwenkomeni kwakudala lokho okwenzayo. Wena uhlabile. Ngihlabile mina. Sisi. Siyaphi? Asabi. Ngicela uhlukane naye. Nxa ungazanile ngicela uhlukane naye. Uyezwa? Kodwa besihamba sonke ufika manje. Ufika ukugxavu nomntana abantu ngapha kula makhorona uyakwazi ukuthi ungathela omunye umntwana ufake engozini. Sisi. Uyamazi into asihamba siqhubeke ngohambo. Nawe angikwazi. Sisi nxa manje waye ungathi umela wena. Sisi nxa ungabhudi ngicela ukuthi uzihambele ngoba ngicina nguyeda. Nxa ungazani la ngicela uhambe. Sisi sotholana. Kuphi? Ungedule. So uthini phela zwana phela wena kuphila. Naye hamba nawe uyafana naye lo. Kabe sisi yangabi mina ngusothe into ezishabu.